Image PAODAM yeng tabi de singbo utam kuaran tramnok sebolo inala kurumjari amadi ngasigi monobi pau pijari. Alberta to Gaganyaan Ancient Wisdom to Infinite Possibilities Highway Hiram the Second Space Day Celebration 2025 pangthokre. Manipur Assembly Complex da Health and Fitness Center ama nasi hangdokre. Sahi ahumdagi traipan powderliba mima nadarba angang singda AIDS and Device Distribution Camp for CWSN pangthokre. India ring puslagwa port kuni maksada kunma tariffs lorgani haina US President Donald Trump da haikre. Hojik mapuyo pau lobidasi Alberta to Gaganyaan Ancient Wisdom to Infinite Possibilities Highway Hiram the Second Space Day Celebration 2025 ki thoram pangthokre. Indian Space Research Organization ISRO Northeastern Space Application Center NESSC Manipur Remote Sensing Application Center MARSSC na sinduna Indian Institute of Information Technology Manipur IIIT M na saruk yaduna pangthokiba throm aduda lamdam masida lariba tongan school singdagi lakba maharoi sing yauna pangthokiba throm aduda Planning Director Dr. RK Radheshana Northeastern Space Application Center DOS FF Scientist Dr. Victor Saikom NESSC DOS Head GSD M Somerjit DTDI DOS ISRO Headquarter Assistant Director Dr. B Raghu IIITM Registrar ki Dr. Kesujit na tongan ba agenda kaya da wangangki amadi mahiroi singi oiba quiz competition amasu pangtokki throm adu ga mari leina Dr. Radheshana na phonuki bada India government ki planning department na tongan ba sector sing agri disaster management sing ba the miyeng sangduna leibak sakhotna ba honabagi mathakta space ki lamda hena khumang sauksinna ba paikalawi sing mahiroi sing da khanganaba program asi pangthokpani haiki or other ministry. So now solely depend on this space. While planning any project, any development project, maybe health, education or any other, so we need to submit some gap analysis. Nasi ayuk pungta rom tawamat adwaida National Investigation Agency NIA amadi Kasar Police ki team amana akak na pawma phangbadagi Kasar district ki manungsana leiba Lakipur Police Station dagi kharom da kilometer kuntharom chatlaga leiba Barak Turel gi mapanda leiba Moina Thol village da Than Milan Mar sahini phumanga Alice boya ka wami ma ji bamgi nupi angang taru hatpada senabani haiba maroi misak ma phar pangam le hairi Kasar ki SSP Numal Mahatana Hakibada Mamang Sahida Zibamgi Jugar Dordagi Nupi Hum Mamadi Angang Hum Parga Tamtina Hatokiba Marueva Road Lokiba Tangley Lan Mar Sahini Puma Alice Boya Masagi Mayum Moina Tol Kundagi Ngasi Pare Haiki Magasina Tokiba Todo Aduda Mui Taruka Amadi underground Mui Hum Galwinana Jugar Dor Ghatagi Kashal Punji Village Ghat Pawa Timeline Margi Motorboat Sinaduna Mateng Pangkiba Muini Haina SSSP Kasar Numal Mahata Bakataki Mui Ataisu Atu Matamda Pagatuna Aingo Serak Pangalagani Hainasu Makatana Pundoki Lamudong Higher Secondary School gi awat pauja sing lengang na thu da happy duna mairoi sing mapung phana mahi tamba phangan bi haina school asigi mairoi sing na lenga ki pungning sing silakli hiram asiga mari leinana ngasi Manipur Press Club ta school asigi mairoi sing na pangthokpa pawin mafam amada school asida class 12 science tatam libi mairoi elangbam panthoina hai school asigi kumja lising ani ga sumna trahum doida Higher Secondary one cut kraba matung awaba kaya leirbasu higher education ki damakta mairoi kaya school sida mahi tamduna lagli adubu lamda masida thokliba irang asina maram oiraga irang na swalaba mafam kaya dagi mairoi kaya ama school sida mahi tamba lakpana watuna lariba wajagi mathakta
हेन खुदोंचादब अमा ओहले स्कूल असिदा क्लास 6 तगी 12 फावगी महिरोई असि चौरांगना पुन्ना चमापन रोम लेरी मसिगी मनुंगदा क्लास 12 खक्तदा पुन्ना महिरोई चामग मरफुरोम सेक्शन खाइदोक्तना ताकपी तंबिरी पुन्ना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट अमदी यूटिलाइज ओजा कुंठा तरुक ना ताकपी तंबिबगी थबक सथरी मसिदा मरु ओइना हायर एजुकेशन की ओइना ओजा वाटपना क्लास 12 की महिरोई सिंगदा लाकदोरिबा काउंसिल ना लौबा क्लास 12 एग्जाम की नमुक्ता मिपाई बम पोंगरे हिरम मसिगी मतांगसु एजुकेशन की सेक्रेटरी दा स्कूल की माइकेदगी थेंगनरिबा खुदोंचादब असि कोखन्नबा हाइजखिबसु लेरे ngasi unabada numit nini gi manungda thabak oina pangthoklagani haibagi thajabadi pirakle haiba numit asigi manungda mairoi singi khanbiduna suksoi chodana award pawaja sing hapiro haina phongdoki Ramarosna langmidong higher secondary da satra khudingmak loina thungne arapodagi su yaure duna satra singduna mahai tamnaba mahai ma yumbi ma semna benda mutta langmidong higher secondary da laiba satra singi asama mangmagi phibang urakpana अथुबा मतमदा ओजा सि हापकत पियो हाइना हाइजनिंगे लेंगा की बिथांग सिंगवेदोंग दा लेबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स दा नौन साबा हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर अमा ngasi मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सोम सैत्यब्रत सिंहना हांगदोखरे हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर संगावी थ्रोम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की सेक्रेटरी रोहित सप्पन एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अमदी असेंबली की ऑफिशियल सिंह सरुक याकी नौना संगारिबा हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर असिगी मतंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सोम सैत्यब्रत सिंहना हाई लैरिबा असेंबली की स्टाफ सिंगी असिनबा थबक मयाम सिंह असिदगी ngahak पोथानबा अमदी हक्सांग फना थमनबगी पांडमदा कुपना खनरबा मतुंगदा साबनी मखाताना जिम अमसु हप्सिनबा खनरी हाइके फिजिकल की सेंटर सिदा ओइनना महना पुदा चोबो मारू ओबे दायित्व लबिबो हाइदि अखोई सेक्रेटरी अदुगा एडिशनल सेक्रेटरी अनु रुसोई थागचरी मतुंग द चोसुंबा फबो खुदांग का थागलगा मणिपुर मियामगी हचांग जिनजंग गजंग थमंग नबा अतोपलम सिंह सोनना कन्नी हाइबि थाजबो थंजरी Humanism Foundation na ima sing amadi matam sana yum panba sing bu puning thawat na bagi pandabta nauna masa manga surabi mama sing da ikai khumna bu utpoina khunai kanba ima haina mingthonba mana piduna ikai khumna bu ulagani haina Humanism Foundation gi chairman hairi pigidor mana se handaki August tha dagi lanthokadabni masida miyamna mateng pangbina ba appeal tarokli handaki thas dagi hauna masa manga Surabi ima sing da mana pigi dawriba sigi akup marol NGO sigi ulauda leba office natraga mobile number 8794719282 da phone tawraga khangba yagani hairi Progressive Writers Association Manipur Sindruna Khomdram Tulesor Singana iba ningtambagi kaisum sangda haina mingthonba darik amangasi Irawat Bhavan Complex da phongkhre Thomadu da Langol Iboyama Advisor Progressive Writers Association Manipur Amadi Usna Khuman President Progressive Writers Association Manipur na Athobi Mithung Amadi Thoromapu oina saruk yakhiba loinana saknariba critic oina anana lariki matangda wangangki Thoronggi saruk amo oina Dr. Nirmala Rajkumari Vice President Progressive Writers Association Manipur na Saidin mapu oidona saideng saidin nabagi thorom amasu pangthoki ngasi phongliba lariki matangda aiba khomram tore source singana mahaki oiba wafam kyasu phongdoki Manipur University Students Union Musu 2024-25 na August ki tang traum lo sida Anglo Manipur War 1891 da thawai na ponta pikhraba athoba singui kai khumno utpa amade numit asibu tungi mirol singda maribak manandam nuksibagi ihul phawhnarba musuna Manipur da lariba college amade university singi mairo singoi ba patriotic song competition ama pangthok kadawri hairiba numit asida tongan ba college amade university singi mairo singna saruk yanaba musugi makedagi miyamda project loinana hairiba competition sida saruk yabini singna Lagliba August ki tang ani dagina application thajinba yargani application thajinbagi aroiba numina August ki tang 38 ayupung 38 oigani hairi Imphal East District ki manung chana leiba Zonal Educational Office na konba Idilbung block amadi Sombung block ta numit ni setna sathar gadaba mega identification assessment gi manung chana
Sahi Umdagi Tripan Pow the Labor, Mianga Mimana Draba Angang Singa AIDS and Device Distribution Camp for CWSN Thorum Ama Idilum Broki, ZEO Zone 2 BRC Holder Pangtokre. Samagra Siksa Manipur Amadi RBSK District Health Department Social Welfare Manipur Alim Koga Kusamdano Pangtokpa Tromaduda Porompa ZEO Zone 2 Coordinator Sakpram Bimolana Hai Nasi Tromasi Mianga Miman Nadraba Sahi Ohumdagi Tripan Pow the Labor, Sonarba Angang Singu, Identification Torba Matung, Makoina Makoiga Sanaba, Larik Tamhanba, Yavana Tamhanba, Larik Tamhanba Gamroidaba Angang Singna, Garambano Haiba Sing Kandoktuna, Sonarba Angang Singda, Makoiga Sanaba Polam Sing, and Topagi Trom Amani Haiki, Amadi, Impal Iski Ilbung Bloki Oina, Sonarba Angang Sama Yang Kairom Lady, Nasi Tromasida Angang Samarom, Laki Haiba, Tajaba Tamdi Haiki. From Adugi Manungsana, Soinaraba Angang Singda, Masaka Sanaba wheelchair, folding blind cane, CP shares into Kusinaki. Sama Boki Manunga, Lakadan, the Kale, among the Sukrisi assessment program, Amdito Barrego, Duna Maramo, Japane, and Kalagala on the bra. Dumidi, Hyber, Namdedo, who's given the Angang Situm delay. Assessment program. All gas care AGC Manipur State LPG gas consumers singna Sakthong gas si Matokramna si Nagadage Amadi Kudong Tibadagi Matokramna section Thorang Sing Nakut Kadage Haibagi Matanga Impal West District Manungsan Laiba Yumnam Hidro Makalekai Tera Makonga Awareness Cum Training Program Ama Pangtokre Training Program Azuda AGC Manipur State Amadi Thongkong Lakshmi Bazar Apunba Merapai Biga Kusam Naraga Yumnam Hidrom Makalekai Tera Makonga Laiba Huidrom Modusandragi Yumda Pangtokiba Training Program Come Awareness Ki Thorum Aduda AGC Manipur State Ki Manager SS Joy Prakash Maitena Gas Sinaba Amadi Section Tharangi Matanga Practical Galoyana Miamda Sugaina Taki Nasigi Awareness Program Aduda Miam Gi Nopade Happy Rajen Haina Kangnariba AGC Manipur State Ki Field Assistant Oiba Rajena Thorungi Mangoinana Nokning Bawari Kasu, leader of Miami Pung, Sixin Key, Nasi Trom Aduda, AGC, Manipur State Ki Caretaker Yunam, Anis Amasung Official Kasu, Sarup Yaki. Lectures Association Manipur LAMG, Makada Tasi Kumatwedagi Hauduna, Saxilakiba, 603 newly regulated lectures Singi pen down strike Nasisu, Makata and Satari. Makoina Taliban demands in Pangri Pawa was asking Amatoina, Leminaduna, Lepalitana, Kong Junction Kigani Heidi. Tasi Kuntarukta was asking a pen down strike, a handbag phase, Loikraba Matung, Anisua phase oina, Matangta, Agaskitang, Anipawa pen down strike, Santragani Haina, Lautoki Batungina, Nasi, Time when the labor Imap and Tobi community holder, Singamaditangi Apunba, Nauna Digula Tarba, was asking Saru Yaduna, Wakat Mipam Amasataki. Wakan mi pama dura saruk yakibi Johnston Higher Secondary School ki oja Sophie nangwai rapam na phonu kibada pendraung istag asi ahan bu phase ki manungda lenga ka anirak wari sanraba leikhrabasu yanaba poroktabadagi hojik asi mathang thagi tang ani phawa oina pendraung istag asi makha sathagani oja singna taliba demand asi ahenba karisu tan manate makhoi gi phangum thokpa regular tarba oja amana phanggadaba sing adu pibiu haina Haiba Kaktani Adubu, Nasi Hawalang, Karigumba Amata, Tabidaba, Tasinadaban Lady, Haiki Magna Makatana, Nasisu, was asking Amata Oina, Leptuna, Teneri, Adubu, Asigumba, Langagna, Natina, Tamagum Ladyba, Serakasida, Tree, Lexoski, Kongzang Asida Saru, Yaduna, Sowutang Lodiba, was Akara, Amuk transfer, Taunaba, known order Tolok for Hibisi, Yamna Libak Tivani. Awabasing Tabi Bagi Mota Hen Awab Bigi Bong, the Tabak Zatrak Basi, Apun Bozasing the Singer Pani Haina Lozay, Manamasina, transfer order Tok Libasi, Yabangam Loy, Bozasing Lumna Lobby Daba Hibasi, Tungi Mirol, Mahan Baga Manay, Marie never singna, Bozasing Awabasi, Ubiduna Talibat demand a sea, Bibiduna, Waza Amu Bigi right Adu Pangan View, Loyana, Mero Singna, Tengriba Kudung Sada Sing, Waza Amu in a Yam Nungai Taba Fawi. Hingsa Yaudaba Maonda Sangsiliba Konga Si Lengagna Tabi Wagi
ताबीगनी अमदी तालिब डिमांड सिंग पिरकनी हाइबगी थाजबा दु सब साना लेरी अदुना ओजा सिंग की अपाम से फंगनबा मिकुप्तगी हानगुमना लाइक तब तापी तमीबा होगनी डिमांड फंगद्री फावदी खोंजंग लेतना सेक्शन खिगनी हाइनसु फोंदोखी so पैसा लेते कोई पैसा लेते लगे कोई फ्यूचर सी स्टेबल ओइदे सिक्योरिटी पामे हाइदना कोई डिमांड तो तो तालक्सिदा कोई एड्रेस तो बिबगी मुहूर्त सुमाइना मुक्त रखपसिदी कोई लीडर सिंग सुमाइन तो बिरक हाइबसी कोई अपुनबदा 603 दा सिग्नर रखपने हाइना लवी अदो मसी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर से कोई पेन राउंड साक चथरिबा लेक्चर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सोमदाल जी ट्रांसफर तौखरे लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंगना ट्रांसफर तौखिबा अदु याइंगदबा फोंदोक्तुना खोंजंग संगसिनख्रे लिसिंग रिसुमना कुनिथोइदा कैबिनेटना रेगुलर तानबा अयाबा पीखरबा लिसिंग निसुना ट्राइम्पान बेस की लेक्चर सिंग रेगुलर ताहनबियो हाइदुना लेक्चर एसोसिएशन मणिपुर लिसिंग निसुमना तराग निपान बेसना जुलाई 19 कुंट्रौ फावबा पेंड्रा इंस्ट्रक चथबदा यानबा पुरक्तबदगी अगस्त 2 फावबा खोंजंग मखा चथरिंगैदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अमदी सेक्रेटरी पोस्टिंग कोर्ट लगा लंखिबनी हाइरी नरंग जुलाई 19 एजुकेशन एस की अंडर सेक्रेटरी युमनाम अरुण कुमार ठोकिबा ऑर्डर अमना लेक्चर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट असेम संजोयबु वांगोय हायर सेकेंडरी स्कूल दगी सोमदाल एनके हायर सेकेंडरी दा अमदी जनरल सेक्रेटरी इरेंगबम मालेमगानबी सनुबुना लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल दगी जीवाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा कोट खिबनी पेनडाउन स्ट्राइक तौखिबदगी स्कूल क्लास तौदना लेरिंग एचरक्ता ओजा ट्रांसफर तौखिबा यानिंगदबा फोंदोक्तुना लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई सिंह खोंजंग संगसिनखी महिरोई सिंगना स्कूल गेट लेपतना ओजा सिंह खोंजंगना मरम ओइरगा लाइक तंबा फंगदबा यानिंगदबा फोंदोक्तुना खोलाव लावरबा मतुंगदा पुंगदोंगम लमखाई फावबा खोंसत मसतखी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा महिरोई अमना माइकैदगी फोंदोक्पदा मतम अमदा लेंगा की प्राइमरी अमदी हाई स्कूल सिंगदा महिरोई मलांग कायना तमलमलबसु ngasi स्कूल अयामना मुटपगी पांखक्ता लेरख्रे लेंगा की असोइबा थौसिला प्राइमरी अमदी हाई स्कूल सिंग मुथत खरबा मतुंगदा लेंगा की हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगसु मुथतनबा होनरकबा मानबा थौसिल यानिंगदे लमलाई हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिबा ओजा अयामबा लिसिंग लिसुम ट्राइम्पान बेस की ओजा ngaktani ओजा सिंग स्ट्राइक तौदुना खोंजंग संगसिलिबा से यानबा पुरकनबा होनबगी महुत्ता ओजा ट्रांसफर तौखिबगी थौंग यानिंगदे महिरोई सिंग लाइक तमहंद्रबदी खोंजंग क्या संगसिनखिगनी हाइकी महाराज भूषचंद्र कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन की माइकई मरक्तगी सेल तिंगदना एडमिशन तौबदा कोटा पीबीयू हाइबद नतना पुब थांगबा ngamloidaba डिमांड क्या तौसिलकपना ओजा सिंग रिजाइन तौबगी खोंफम अमा लाकले हाइना महाराज भूषचंद्र कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की माइकईदगी फोंदोकले ngasi MB कॉलेज इम्फाल की आइकाक रूम दा पांगथोखिबा पाउ इन्फम अमदा वफम असि MB कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डॉक्टर TH रोबेना फोंदोकलदुना हाई ngarang manipur da phongba pause khara कॉलेज असि स्टूडेंट्स सिंगना कॉलेज असि ओइबा साखोट थौरांग सिंग तौबदा कॉलेज असि ओजा यावना प्रिंसिपल ना थिंगले हाइबा वाफम अदु युफम यावदबा अरान वाफम नि कॉलेज असि ओइबा साखोट थौरांग तौबदा करिगुंबा अथिंगबा अमत्ता पीब नते मरु ओइना साखोट थौरांग तौनबगी मिंगदा कॉलेज असि न पीबा ngam सेनफम पियु हाइरकबा तारबदी मदुदा कॉलेज असि ओजा सिंग अमदी प्रिंसिपल न पीबा ngamloi खुदम ओइना हौजी कॉलेज असि दा स्टूडेंट्स यूनियन की थौपुरिबा लुसिंगबा महिरोई सिंग अयाम्बा 6 सेमिस्टर लोरबा महिरोई ngaktani लोइना कॉलेज असि ओइना यूनियन एलोकेटेड बजेट असि लुपा लाख 3,39,900 चामा नि मसी मनुंगदा यूनियन असिना एक्सटर्नल स्टडी टूर सतनबा लुपा लाख 2,60,000 की बजेट थाजिलखी मसीदना एक्सटर्नल स्टडी टूर की अमुक लुपा लाख 1,40,000 की बजेट थाजिलकपा अमदी कॉलेज असि टॉयलेट रिपेयरिंग तौगे हाइदुना लुपा लाख 3 की बजेट अमसु थाजिलखी मसीनतना तोंगा कॉलेज असिना पुब थांगबा ngamloidaba बजेट कया थाजिलक्तुना ओजा सिंग अमदी प्रिंसिपल दा पुब थांगबा ngamloidaba पोलुम अमा पीबदा नतना कॉलेज असि की मिक्सचर थियनबा थबक थरम कया अमा तोरपा हाइबसी अकन मोंगदा कंडेम तवी अमदी मखाताना असिगुंबा का हेनबा डिमांड सिंग असि अमुक हन तोरपा तारबदी कॉलेज असि की ओजा सिंग अमदी प्रिंसिपल यावना रिजाइन तौनबा सेम साबल लोइरे हाइनसु फोंदोखि
क्वाक्टा ग्राम पंचायत की मनुंग चनबा क्वाक्टा खुमन अपर प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर इंचार्ज यावना ओजा अनि ट्रांसफर तौरपा ट्रांसफर ऑर्डर कक्कदबनी हाइना माइरोई सिंह अमदी ममा मपा सिंह स्कूल गेट सोलन सिंदुना खोजंग सिंगसिलकपगी सरुक अमोइना ngasisu स्कूल ममांगदा माइरोई सिंह अमदी ममा मपा ओइबि सिंहना ngasisu खोलाव लावदना खोजंग सिंगसिनख्रे वाकत मिफम अदुदा सरुक याखिबा सिंहना हेडमास्टर इंचार्ज ट्रांसफर तौ यारोय माइरोई सिंह पुंसी कनबियु स्कूल असिदगी यूटिलाइज तौखिबा ओजा अहुम खुदकता हलनबिरउ ट्रांसफर तौखिबा ओजा सिंह थाबिरउ अखोई मही तमजगे ओजा यावना करमना मही तमगनी ओजा ट्रांसफर तौब यारोय हाइना थाबा प्ले कार्ड क्यासु सिनकी लोइना खोलाव क्यासु लाउखी खोजंग अदुदा सरुक याखिबा MSF क्वाक्टा ब्रांच की मेंबर इफमयुम फारुकना फोनोखिबदा स्कूल असिदा ओजा 13 लेबदा अहुम अतोप्पा स्कूल दा यूटिलाइज तौना लैखरबनी मसिदा हेडमास्टर इंचार्ज यावना ओजा अनि ट्रांसफर तौरप यानिंगदे ओजा सुद्रिङै ओजा थाजिलक्कद्रा हाइरगा थादोखिबा यानिंगदे मरमसिना अथुबा मतमदा ओजा अनि ट्रांसफर ऑर्डर कक्कदबनी हाइकी माइरोई सिंह ममा मपा सिंहना हेडमास्टर इंचार्ज असिना स्कूल असि हौजिक लैरिबा थाक असिदा यौननबा सेंगुत सागलकपनी मरमसिना महापु मखाताना स्कूल असिदा लहनबियो हाइकी DC बिष्णुपुर से ओइरिबी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की प्रेसिडेंट पूजा इलांगबम IS अमदी चेयरमैन डॉक्टर वाहेंगबम गुलापी की थौसिल मखादा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की ट्राउमलोसिबा फाउंडेशन डे का मरी लेना नोंगोबा अवेयरनेस कम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अमा कुंबी ओंग हाई स्कूल दा ngasi पांगथोखरे थरमदु IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच कुंबी आइडियल यूथ एसोसिएशन कुंबी पीपल्स रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन बिष्णुपुर न्यू लाइफ फाउंडेशन मणिपुर सयातक फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसमिशन मेडिसिन रिम्स NHM मैक्स खुसमदना सिंधुना पांगथोकपनी थ्रमदु IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के चेयरमैन डॉक्टर वाहेंगबम गुलापी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसमिशन मेडिसिन रिम्स की रेसिडेंट डॉक्टर नोवाइथेम सिबरजीत किदो कुंबी की प्रेसिडेंट केस नेताजी अमदी NLF मणिपुर की पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सनसम रेबिका IRCS बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच के सेक्रेटरी डॉक्टर हुइद्रोम रोमेना अथोइब मिथुंगलेन अमदी वांगलोइसिंग ओइना सरुक यादुना मियामदा ई पीबगी कानबसिंग मतांगदा वा ngang saruk yaki ba singda khangan ki throm da kumbi awang high school relief camp da leiba IDP sing yauna mi ni phuni pana register tawki IRCS Bishnupur district branch ki joint secretary su oiriba masagi yankai tarulak suba oina I piriba huidrom siamsan amadi nupi mapan yauna mi ni phugum doina lem I piki throm da Dr. Wahengbam Gulapi na phono ki bada I piduna I unit amana mi ahungi punsi kanba ngami haibagi wakhalgi चौथोक सब नुंगाइब फंग ngam टेंशन हंथली अदुगा हक्सांगदा कानरोइदब मसा कया ईदा यावसिलकपा अदु हंथली नम ngamduna हंथन ngamduna पुंसी सांगहनबदा मतेंग पांगी मरमसिना ई पीबदा मांगजबा अमत लेते हाइके मखुत्ता नोंगई पाइदना चौरांग सही त्रांगवा हेना स्टेट असगी लॉ एंड ऑर्डर ngak senbada ahing nungthil khaidana asabu thaudang lawruga lakhiba village defense force singi wakat ngasigi lengang na phajana tabiduna thabakta onthokpiu hojik vdf singna thamada phangliba khusuman asi ka hena yamande makoina thagi phangliba khusuman asina makoigi imung puba ngamdre ang sing laire su tamnaba ana yek yarakpada vdf sing asuki matik awaba oire अमरोमदा मखोइगी मथौ ड्यूटी दी नोमदा पुंग कुनमरी तौदुना स्टेट असगी लॉ एंड ऑर्डर ngakpada achau thौदांग यारगा लागली ख्वाइदगी मरु ओइना हौजिक मणिपुरदा सही अनि हेना सथरक लेबा हाना सुनबगी वाटोक असिदा रेड जोन एरिया सिंगदा मथौ तौदुना पुंसी कनबा मियामगी मालसांग प्रॉपर्टीज ngak सेंदुना थवाई कुबाक्ता हापतुना मथौ तौजरिबा गवर्नमेंट गी रेगुलर सु ओइदबा सही सही की सर्विस एक्सटेंड तौदुना यामना वाना हिंगजरिबा वीडियो पर्सनल सिंगनी मसिदा नतना लेंगा की थबक थोरम क्यादा ngak sel gi lamda थोदोक हेदोंना सिंथा नबा याबा थक थोरम कया तौदुना लागी हौजिक मखो तालिबा मखोगी डिमांड सिंग मफुंग ओइना मखोगी थागी सैलरी खुसुमन सि यामद्रबदा लुपा लिसिंग कुन फंगन बिबा
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯦꯐꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯦꯛ 1962 ꯁꯦꯛꯁꯟ 19ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯦꯐꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯟꯖꯣꯏ ꯍꯟꯊꯦꯝꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ A.K. ꯚꯥꯂꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ gun and the pen down to the plantation yantat pachat pada video piche da sing sigi basu mayam yaure makoina tawriba thawdang makoina lawriba thawdang asi really commendable. Netaji Subhash Chandra Bose Awasya Vidyalaya mahi tamlamba mahiroi sing irang na maram oiduna mahiroi sing laik tamba yadana lerambadagi matam kharagi oina Kumbi Central High School da Sahisidagi academic session hauduna mahi tamba hauruklaba sida mahiroi singi punsi mangnanaba manba thawongda kanagumba miyoi kangbu kharana lana media da school asibu MLA na politicalize tawbikre haina phondrokpasi laibak thibani haina Kumbi Kendragi MLA S Premchandragi education gi nominee Langonjam Surajna phondrokli Samaraga Shiksha Abhiyan Manipur gi makhada residential school ama oiriba asigi matangda ngasi Kumbi Central High School da ngasi pangthokiba paw infam amada mahangna hai Kumbi SC gi Laingobi da hana leramba residential school asi irang asigi oina vulnerable oiba mafam ama oibana mahiroi singi career mangdana haiduna mari leinaba education department gi makuk thongba sing DC Bisnupur amadi MLA S Premchandra na mahiroi singi damukta yamna kanna honaduna handake session dagi mai tamba horakibani class 10 gi oina mamang sahi lisingani gi sumna kunmari amadi sahi sidasu exam thaduna mahiroi punumak pass tawrkibani residential school asigi mahiroi sing asigi laik tamba haunanaba honarakpa matamda masana masabu land donor ni haijaba Laingo bidagi Kumantem Kelendro Haiba Misak Amana Prajamyamda residential school Sanabani Haiduna Lamkali Haribadu Mari Lainaba Lusangda Tigal Lubadadi Masagi Maming the Sulaitaba Pata Orambata Natana Pek Pata Amasri Naduna landowner gi Mingda Namada education gi atmosphere da Makal Makakaya gi Ayetpa Apanba Akaiba Pirakpasi Nuaite Kumbi Central High School da Sahisidagi session hauduna mahiroi singi class tawriba sei Manipur High Court na tha sigi trama thoida order ma tholaktuna angang singi career mahandanaba rai tarakhibani residential school asida tamliba mahiroi singi mama mapa oiba singna sisu oiba singna su hoji angang singna Kumbi Central High School da leiduna mahi tamliba asida puning amadi wakhalda akiba mata leikidre hojiki oinadi mafam asida leiduna Isa sing mahi tamba asina hena pamle haiba waham singsu phongdok naraki Laiba angang se school sida lai se nearly 130 muk laibani 130 muk laiba sida masida changliba hogi fooding gi amadi lodging na sing base honorable masamakna haktheng na laktana yengsin bira matung da magi sukyam da seng na chumna tawriba sida makoina privatize tawba politics changi adu ada haidana smaina phattaba mongda sandok pira pasi yam nungaite Russia dagi thaw amasung khulai leibagi cherak oina India dagi pusilakba port khunimakta sada kunmanga tariffs lawrgani haina US President Donald Trump na haikre masi agasama dagi sanaba haugani haina su phongdoki Ukraine da mihatpato haina ngai da India na lanmigi khusu khulai amadi energy Russian dagi leidi haina su yaingda phongdoki amaramda India na haikibada Masi lebak anigi marakta lalol itiki maridu loisinbani haukiba sahida US amasung India gi trade ta US dollar billion nipuma ga dasming wanga mangki hairi sanabagi pauda jungi tang taruk district kang association ji bam sinduna dibong khunogi community hall gi kangsangda kakutra tungna saruk yaduna sanari ba District Kang Tournament 2025 ki ngasi shaniki ba ahan quarter final knockout match ta MNCB Ningthembam na SAYCA sorok ating bibu panjil taraga taret ta maithi ba piduna SAYCA sorok ating bi tournament asidagi lehore heng thilpung ama taba matamda anisuba quarter final knockout match ta YLC dibong khunoga MITLG bang sanargani Nasigi ahanba ha mamangda MNCB
Ningthembamna SAYC A Surok Ating Bibu Panjal Taruk Anida Magin Tharan Satki Anisubahab Matungda Kankut Animagna Kankana Kamnaki Adubu Apimatamda MNC B Ningthembamna SAYC Surok Ating Bibu Panjal Taraga Tarita Maitiba Piki. Hauzik Aroibada Maroi Pau Pijari Arivata to Gaganyan Ancient Wisdom to Infinite Possibilities Haiba Theme the Second Space Day Celebration 2025 Pangthokre Manipur Assembly Complex the Health and Fitness Center Amangasi Hangdokre Sahi Humdagi Tripan Powder Liba Miman Nadra Angang the AIDS and Device Distribution Camp for CWSN Pangthokre Noyana India ring pusilakpa pot kuding magsada kunga tariffs lorgani haina US President Donald Trump na high kray. Ngasi ko inadi mes problem sandok sa matang silo jere miyambu amkuhana kurumjere.